ningún. Bon Dieu voulait tout ou bien rien. Dios que tur Bon Dieu voulait tout of ou ningún. bien rien. Bendito sea el Señor. De mundo rumanan Dans le monde, frère, yo, antes na ya longtemps, yo, ting ele mueta bisa. il y a mesdames qui disent, A mí digo es que tiene otro, pero me está en primer lugar. Me digo es que tiene otro, pero a mí está en primer lugar. ça pas inquiéter moi s'il y a l'autre, mais moi-même dans la première place. Ese está del mundo. Ça, c'est dans le monde. Dios no. Bon Dieu, non. Dios que tur Bon Dieu voulait tout of ningún. ou bien personne. Es un Dios yarluz. C'est un bon Dieu qui est jaloux. Amén. Un Dios que está celanos. Il y a un bon Dieu qui est jaloux. Alabanza al Señor. De Mateo 25. Dans Matthieu 25. Bible está papianos de parábola de 10 vírgenes. La Bible parle nous là de 10 vierges. Yo. Y Dios está diciendo que está comparé con el reino de cielo. La Bible dit que bon Dieu comparé avec le royaume ciel là. Entonces el reino de cielo de manera 10 virgen. Il dit royaume ciel là, il est 10 jeunes filles. Virgen de papia de pureza. Vierge a parlé de pureté. Virgen de papia de gente que guarda su mes. Ça parle de un monde qui conserve tête li. Virgen de papia de respeto. Vierge veut dire respect. Virgen de papia de decencia. Vierge veut dire décence. Alabanza al Señor. Virgen de papia de gente que separa nan mes. Vierge veut dire un monde qui sépare tête li. Virgen de papia de sacrificio. Vierge veut dire sacrifice. Muy especial del mundo aquí. Spécialement dans le monde ça. De tempo aquí. Dans le temps que nous vivons là. Y Dios también dice el reino de cielo de manera 10 virgen. Bon Dieu dit le royaume c'est 10 jeunes filles. 5 estaba da saber. 5 te gen qui bon Y comprendre. 5 estaba da bobo. Et puis 5 te fou, te égaré. Amén. Alabanza al Señor. Llena mes de Dios. Plein avec bon Dieu Para no quiera. pour pas arrêter. Y el virgen aquí. Eh bien vierge ça yo. Nan tur 10 está tin lampi. Yo tous les 10 te gen lampe. Nos tur sa e tempe lampi nan tabata duna luz. Nous tous connaissons dans le temps ça yo lampe te kon baye lumière. Tabata brilla. Yo te briller. Ku ezeta ku tawaru buta denje. Ak l'huile te kon mettre dans lampe là. Tena ta existi e lampi na isi minote ra. Jusqu'où ni lampe ça encore que exister. Etin su mecha Il gen mèche li e etin zeta denje. et puis il gen l'huile en dedans. E mecha eita muwa den ezeta. Mèche ça li mouillé, le trempé dans l'huile là Amen. Anto bata pega e mecha e et puis il est limé mèche là. e tan tin zeta den e lampi Tout autant que gen l'huile dans lampe là, e mecha ta na candela. et bien mèche ça li limé en di feu. E mecha da duna luz. Mèche ça li baye lumière. Amén, hermana. Pues e 10 virgen aquí. Et bien 10 jeunes filles ça yo. Tur 10 tatin lampi. Tous les 10 te gen lampe. Tur 10 tatin zeta de na lampi. Tous les 10 te gen l'huile dans lampe yo. E zeta ta papia de Espírito Santo. L'huile veut dire c'est l'esprit bon Dieu. De unción. Onction, De presencia de Dios. présence bon Dieu. Alabanza na Señor. Amén, hermana. E na versículo 5 te dice que não tá espera esposo. Verset 5 on a parlé dit yo t'attend monsieur marié. E da parece que esposo atarda. C'est semblé que monsieur marié lui fait un petit tardé. E nan tur 10 atira cabeça. Et puis yo tous les 10 fait un petit cabicha. Pero me meia-noite na escuta clamor. Mais na mitad de la nuit yo tendé un gorel. Na meia da noite lá o lantado de grito. Na mitad de la nuit yo levé à cause d'un bruit. De até esposo tabini. Yo dit mi monsieur marié arrivé. Até esposo na caminho. Mi monsieur marié dans chemin. Alabanza na Senhor. Amém, irmã. E você que ora mecha tá na candela tá queima. Vous connaissez que les mèche ça li lumière la brûler. Se mecha vai acabando. Si mèche ça pral fini, Bora subir mecha um tique mais tanto. ou virer bouton au fond ti monter mèche là. Amém, irmã. Seguido na candela, Pour aleluia. continuer ba di fait. E ora 10 naquela lanta. Là que 10 ça yo réveillé, 5 de nan 5 là dans yo. a subir na mecha. Yo monter mèche yo E candela abira mais tanto. et puis di fait avine plus fort toujours. E outro 5 a subir mecha. L'autre c'est que yo monter mèche pas A yo. subir Yo mecha. monter mèche là, Pero nada de candela. mais rien di fait. Passou mecha cinzeta. Parce que yon mèche sans l'huile, Não tá produzir il pas candela. capable produire di fait. Mecha cinzeta. Besoin gain l'huile Para pobria. pour capable briller. Mecha cinzeta. Pour gain l'huile Para portar luz. pour capable gain lumière. Não zeta acaba. L'huile yo fini. Não tá 10. Yo te 10. Não tá botar junto. Yo te ensemble. Não tá mirando qual é outro tá botar raci. Yon te ouais ça l'autre t'a fait. 5 a buscar mais. 5 te chercher plus, 5 a buscar menos. 5 te chercher moins. 5 tá botar yen. 5 te plein, 5 tá botar metade yen. 5 te demi plein. Quanto palavra Tu Senhor? vas louer le Seigneur. Andor esposo tá na caminho. Et puis pendant monsieur marié ça ali dans Lá chemin, na pedi, aleluia. yo commence à demander. Na muntiki de bozeta. Yo dit bon mon petit tac dans l'huile là. Amém, irmã.
Tiene que que arte bendición de Dios. Gen Aleluya. moun gen des fois qui veut voler bénédiction bon Dieu. Na mun tiki de zeta. Ban nou ti tak nan l'huile là. Di seguro que tu uende Monsieur c'est si gen un moun kwa bisa undi bosang. qui dit youn nan nous même. Para ba iglesia we? Ou pas l'église jeudi a? Si. Oui. Claro. Clair, oui Ta man. cristiano to. C'est chrétien mieux, pas Agora vrai? já domingo to. Jeudi a c'est dimanche, pas vrai? Ta que pergunta aí. Qui question ça y est? Afno. Oui ou non? Que me dá se casa já domingo. Qui ça me fait la caille jeudi dimanche là? Aleluia. Alléluia. Amém, irmão. Assim oração para mim. Eh bien, priez pour moi. Assim oração para Deus na mon trabalho. Priez pour mon Dieu dans mon travail. Assim oração para mim. Priez pour petit moyen. Assim oração para mim casar. Priez pour messieurs. Na mon ticket de bozeta. Comme petit tak nan l'huile là. 5 bigas de kunang vai comprar você mês. Saint vierge jeudi à l'acheter pour tête nous. Eta acaba. La fini. Bota zoik miseta. Ou fini avec Bota chupa ou miseta. soucier l'huile moyen. Bible mês vai comprar. Allez ou même à l'acheter. Você com yega Vous nezeta. connaissez comment pour arriver dans l'huile là? Você com a Vous nezeta. connaissez pour jouer comment jouer l'huile là? Bible mês vai comprar. Allez ou même à Aleluia. l'acheter l'huile. Parce que ça é suficiente para Parce mim. que ça gagne pas suffit pour Não moi. pode nada de miseta. Aleluia. Não pode nada de meu On show. peut pas onction. Tem para botar me. Pour même tout. Porta tá abrir para botar me. Là pour pour même tout. Trenta botar me tuma. Aleluia. Toi le prend. Alabanza ao Senhor. Quando falava Il Deus. faut louer le Seigneur. E ora não abai busca Et zeta. puis laisse ça y aller là chercher l'huile. Tem momento para hari. Il y a un moment pour rire. Tem momento para llorar. Il y a un moment pour crier. Tem momento para oração. Il y a un moment pour prier. Tem momento para juna. Il y a un moment pour gêner. Tem momento para vigilar. Il y a un moment pour Tem suivre. momento para actuar. Il y a un moment pour Tem agir. momento para avançar. Il y a un moment pour avancer. Deus diz como Moisés, lanta arriba, lanta arriba, lanta Dieu arriba. dit Moïse, levez, levez, levez. Não tem momento para Il y a un oração. moment pour prier. Esse pueblo avançar. Si le peuple a avancé. Esse pueblo vai dilante. Aleluia. Ora e ora, vamos ser ora. Il est pour prier, mais je prie. Ora e juna, vamos ser Il est pour juna. gêner, mais je gêner. Ora e vigilar, vamos ser Il est vigilar. pour suivre, mais je faire veille de nuit. Mas vamos aqui, ora é momento de prova, tá Je vais chega. connaître qui est épreuve là à priver. Quando falava Je vais louer Senhor, le Seigneur. na seu nome da glória. E assim, quando a corre, vai. Et bien, c'est que courir, on commence par aller. Vai buscar Il zeta. va chercher l'huile. Alabança na Senhor. Amém, irmã? Amen. Na corre buscar na Bíblia. Il courir à chercher Bible. Na estofe. Il retire pour chercher yo. Dia pastor vai comer na casa de ende, Il faut qu'il y ait un pasteur qui a mangé dans le caillon monde. de pareja. Il y a un couple. Amém? Então, depois vai na invitar a pastora trove. Et puis après un an, il tourne invité pasteur ça encore. E senhora di, ela quer se tribular inteiro um ano. Madame Nan dit qu'il s'est lui-même tribulé pendant toute l'année. Hein? E digo se casar, Il dit, monsieur, pastora horta nos escuchara. pasteur a volé qui est non. So fez dia em comer nos cas, Parce que depuis que je viens manger la caille noire, que chara dispareceu. qui est à disparaître. Então mais impor escutar mensagem. Et voilà, toute l'année, il va avoir tant de messages là. Da sacudir e coopera, tradro em cuchara tá. La secoué, la souqué, tout bagage, mais son volet qui est lié. Aleluia! Casa de botou para pastor, vamos seguir que coisa. Et monsieur, madame Nan dit, besoin de demander pasteur, pas grave, continue à bagage ça. Ela para pastor. Demander pasteur. Pastor Maia passava bem em casa. Pasteur, un an passé, année passée, tu viens la caille moi. Por se acaso babai com mi cuchara se mudava da sa. Sans, si encore, peut-être, tu vas aller avec qui aime, non, ça pas te connaît? Eu digo não, Il dit, non. mas guarda de meu Bible. Nous devons conserver dans la Bible. Alabança na Senhor. Aleluia. Aleluia. Alabança na Senhor. Gloire à Jésus. Amém, irmã. Amen. E bigra vai correr wakta una nam palavra tá. Vierge courir à côté parole là. Alabança Jesus. Ora na vai comprar zeta. Pendant qu'il a acheté l'huile. Pastor sem zeta não podrenta. Parce que sans l'huile, ou pas 40. Vou mestre de zeta. Besoin de l'huile là. Vou mestre de azeite. Besoin de l'huile Vou là. mestre de llanura. Besoin de dimension. Vou mestre de Espírito Besoin Santo. de l'esprit. Ora na vai esposa chega na drenta porta cera. Les yo allé, monsieur arrivé, yo entré et puis porte fermé. E ora bilibek Les moun sa retourné. tava da lat. Il était trop tard. Tava da lat. Il était tard. Naquela fo de com. Yo était dehors pour qui ça? De com naquela fo. Pour qui ça était Pa dehors? falta À zeta. cause manque l'huile. Pa falta À zeta. cause manque l'huile. No, ku caminho da tá não tava tem zeta. Parce que côté était a pas de gain l'huile. Pastor 5 tava tem zeta. Parce que 5 te gain l'huile. Nam pora ira na mesa Et les tambe. gars plein tête sur tout. Alabança na Senhor.
Un día que pasa, como te dice, hombre, es un simán glorioso de Ou clamor. pa arrive passer côté que ou dit oh semaine qui était glorieux ou gorel. Cuando goce simaki. Combien qui réjouit dans semaine ça? Cada día, Chaque jour, Dios ha descendido del lugar bon Dieu aquí. descend ici. Cada día Dios ha tocado. Chaque jour bon Dieu touche. Alabanza al Señor. Pero portate uno de ese simán que piensa, Mais peut-être qu'il y a une semaine ça qui dit ah, ese simán que también la pisa, ¿no? semaine ça te pas lourd. Bon, Também um serviço que me dá. Não. oui ou non? É 10 na aqui. 10 ça yo. 5 aí na mesa. 5 te plein Pero yo. 5 não aí na Mais mesa. 5 pas de plein yo. 5 tá a metade aí. 5 te demi plein. Anto resposta Et chega. puis les messieurs m'ont arrivé, Na que era fo. yo était dehors. Nós está yen de Deus. Nous besoin plein nous avec bon Dieu. Tem abundância de Espírito Santo. Gain en abondance d'esprit. Então dona Espírito Santo com limite. Il pas passer esprit à limite. Conforme abo abre bo mesa e bo pedir. Selon Jean l'ouvrir ou mandé, Deus está donado. bon Dieu baoul. Alabança na Senhor. Louange à Dieu. Juan capítulo 5. Jean chapitre 4 verset 15. Alabança na Senhor. Jesús está dizendo: Jésus dit yo, Yo soy la vid verdadera moi c'est vrai en pied raisin. y mi padre es el labrador. Et puis papa c'est lui-même qui a occupé. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, Toute branche qui pas bail fruit, lo quitaré. m'a coupé yo. Y todo aquel que lleva fruto, Et tout ça qui bail fruit, lo m'a limpiaré nettoyé yo. para que lleve más Pour fruto. bail plus fruit encore. Jesús te dice: a mí te palo. Jésus dit moi c'est pied raisin. Y nos turta pegar en Cristo. Nous tous nous coller dans Jésus-Christ. Alabanza al Señor. Y Jesús te dice: Jésus dit imposible. impossible. Imposible. Impossible. Como te pegar en mí, Si vous collez dans moi en tomando una fruta. et puis vous pas qu'à donner. Jesús te dice: aquí, Jésus dit là, imposible. c'est impossible. Imposible. C'est impossible. Un hombre te llama su mes, yo de Dios. Yon moun de tête li, petit bon Dieu. Cristiano. Chrétien. Un cuta salva. Yon moun qui sauve Tu entrado una et fruta. puis il pas donner. Es imposible. Ça c'est impossible. Imposible. Impossible. Si mi está viva de boca, Jesús te avisa. Jésus dit si vous m'avez vivre dans vous-même, Como ester de una vous fruta. devez porter fruit. Alabanza al Señor. Amén, hermana. Amen. Y también prueba. Et puis épreuve va venir. También lucha. Lutte va venir. Esta visa es una de una fruta. Les moun qui va fruit, La pincosta en una va bebida. venir bagay dans la vie. Mi está en pie. M'a nettoyer elle. Pero una más Pour fruta. plus fruit. Alabanza al Señor. Pero es un crudo de una Moun fruta. qui va fruit, Mi está quité. m'a retirer. Pastor, tú rendes en Cristo para servir Dios. Parce que tout le monde dans Christ est capable de servir bon Dieu. Alabanza al Señor. Pastor, bon conoce mi vida. Pasteur, ou pas qu'on la vie moi. La peste bota bisasina. C'est peut-être ça ou dit ça comme ça. Espárame, no contamina tampoco. Eh bien, Kimbel pour vous-même, pas raconter. Pastor, Dios su palabra no te engaña. Parce que parole bon Dieu, pas bail menti. Si es bisasina tanto el estima mundo, S'il dit tellement remet le monde comme ça, que le da su único yo Jesucristo. il va servir à Jésus-Christ. Pa turco que le den lleno va a Pour perder. tout le monde qui croit pas perdu, Ese significa que ningún gente no me va a eh perder. bien ça veut dire personne monde pas gain droit à perdu. Ese significa que tú rende Ça veut dire tout le monde para alcanzar salvación. capable de joindre délivrance. Un tempo está con vida ta. Ça va intéresser Jean la vie oui. Un tempo está para tirar bom maneira Lázaro com hambre. Ça va intéresser sur la terre dans Lazare grand goût. Gente yaga. En pile maligne, Pora a salvação. capable de joindre délivrance. Pora a salvação. Capable de joindre délivrance. Un tempo está para vida de maneira Job. Ça va intéresser la vie de Job. Com a pera turcos. Job perdu toute bagaille. Ela que era bloba Il assim. était rasé. Torso yu nang amuri. Tout petit lion mourir. Su casado estava junto com ele. Madame ni patavel. Uma enfermidade tremenda. Une maladie qui était belle en pile. Pero ela sirve Dios. Mais le servir bon Dieu. Ela sirve Le Dios. servir bon Dieu. De todas Dans toutes circunstâncias. circonstances, Nós podemos servir Dios. nous capables de servir bon Nós Dieu. dever de servir Dios e de uma fruta. Devoir nous c'est servir bon Dieu puis bail fruit. Amém, hermana. Na 3 etavisa, Dans toi allez-y. ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nous déjà propres à cause de parole ça que moi parler avec nous. Mira a importância, hermana, Ou qui important c'est frère Samuel é para vir à igreja, pour venir à l'église, para receber a pour palavra. recevoir parole là. É palavra puro predicar. Parole puis prêcher. Está produzir limpeza. Il produit nettoyage. Está produzir Il santificação. produit sanctification. Estava dizendo na 4. Il dit dans 4 là. Permanecer em mim. C'est pour nous faire une avec moi. Amém, glória a Jesus. Queda em mim. Ou rester dans moi. E a mim dem vosso. Jean moi faire une avec nous. Mes cosco e rama não pode carregar fruta de seu mês. Yon branche pas qu'à donner pour compte li. Se não queda em mata de bem drive. S'il pas fait une avec pied raisin.
Así no vos tampoco, Comme ça, nous-mêmes tout, si vos no queda en mí. si nous pas capable de donner, si nous pas faire une avec moi, Si no está en Dios, si nous pas dans bon Dieu, en Cristo, dans Christ là, está garantizado que no está de una fruta. c'est garanti que si nous la donnons, nous n'a pas fruit. Amén, hermana. En el versículo 5 te dice, a mí te manda de buen drive, Verset 5 là dit, moi c'est pied raisin, vosotros ramanan. nous c'est branche yo. Es un que queda en mí, Moun qui fait une avec y a mí en je, moi-même moi fait une avec lui, aceita de una hope y fruta. l'a donné en pile. Para sobre separar de mí, vos no podrás hacer nada. Parce que nous pas capable faire rien sans moi. Pues si vos te ayudas Dios sabe Eh noche, bien si à ce petit bon Dieu, ¿cuánto ayuda Dios sabe combien vous noche? petit bon Dieu à soir, Vos me estés de una fruta. besoin by fruit. Vos te ayudas Ou Dios, c'est petit bon Dieu, saca vos cruz de fruta ahora que me mira. eh bien où était ma côte fruit la cugna pour moi. Vos me estés de una Ou fruta. doit donner. Alabanza, ando no poco fruta. Et puis c'est pas un petit casse fruit. Hope y En fruta. pile fruit. Separar de Dios, Séparé avec bon Dieu, no estoy por una nous fruta. pas capable by fruit. Separar de Dios, Séparé avec bon Dieu, no estoy por nada. nous pas capable rien. Separar de Dios, Séparé avec bon Dieu, nos vida lo va malo. la vie nous pour aller plus mal. Tapes en Romanos 8 te dice no, Vous ça Romains 8 dit para nada. pour rien. Y un Et ende, aucun monde separarnos por de amor de capable de Cristo. séparer nous avec l'amour Christ là. Alabanza al Señor. Si un ende, versículo 6, Verset no 6. queda en mí, esto va a tirar a fo, manera un rama, está seca. Y él está recogiendo y tirarán de candela, y nanta guardo quimá. Moun, verset 6 là. Moun qui pas fait yon ak moi, y a coupé le voyer jeté. L'a cherché tant que yon branche bois. Les branches bois yo cherché, yo ramassé yo jeté yo nan di feu, yo boule yo. Si vos queda en mí, Si nous fait une avec y mi palabra queda en vos, et puis parole me rete dans nous-mêmes, pide turcos, demander toute bagaille. pide tout lo que vos que. Nous demander tout ça nous voulons. Si vos queda en mí, Si nous rete dans moi, y mi palabra queda en et vos, puis parole me rete dans nous-mêmes, pide tout lo que vos nous quieres. demander tout ça nous voulons. Y es aquí lo guardo así para vos. Ça va faire pour nous janvier. El pueblo de Dios es un pueblo bendicionado. Peuple bon Dieu, c'est un peuple qui bénit. Dios avisa a Abraham, Bon Dieu dit Abraham, bota bendición. ou c'est une bénédiction. De vos y lo tiene bendición. Dans semence ou va bénédiction. Es un bendicionado, lo está bendicionado. Moun qui bénit ou moun ça va bénir. No es una está bendicionado. Nous c'est moun qui bénit l'autre. Amén. Tú lo cual nos pide en nombre del Señor. Tout ça nous demande dans nos Seigneur, Él lo hace. il va faire lui. No va a tener versículo 8 que te avisa. Et puis regardez ça dit dans verset 8 la frère yo. Dessa que me tata te guardo glorificar. Mais qui j'en pouvoir papa me là paraître à clair. Amén. Que boso ta carga hope y fruta. C'est là nous donner en pile fruit. Assim está demonstrar de ta mi discípulo. Là nous faire ouais ces disciples moins nous y. Amém. Nós está glorificar Deus. Nous a glorifier bon Dieu Com nossa maneira que nós está servir Deus. avec façon n'a servir bon Dieu. Amém. E jure Deus está glorificar Deus. Petit bon Dieu a glorifier bon Dieu. Olha está carga hope fruta. Là qu'il charge, là qu'il porter en pile fruit. Olha está carga hope fruta. Là qu'il charge en pile fruit. Para demonstrar que é discípulo do Senhor. Pour démontrer que vous êtes disciple Seigneur. Amém, irmã. Amen. Se você apresentar bom mesmo como cristiano, Si vous présentez tout à coup chrétien, pero sempre você vai bombear de derrota. mais on toujours a vivre une vie qui perdue. Sempre bombear de bombear Ou miserável. toujours vivre c'est toujours une vie misérable. Bom glorificar Ou Deus. pas glorifier bon Dieu. Alabanza na Senhor. Deus chama nós para dar bendição. Bon Dieu, il est nous pour nous c'est bénédiction. E nós queremos testificar Et nous chaque capable témoigner como Deus cambia. comment bon Dieu changer. Cambia nossa vida. Il changer la vie. Cambia nous. nosso ser. Il changer la vie mon Como nous. Deus abençoa nós. Comment bon Dieu bénit nous. Por dia que nós sabemos Senhor. Depuis jour nous venons joindre Seigneur. Amém, irmã. E nós glorificar Nous avons glorifié nos Deus. bon Dieu noir. Com fruta não. Avec fruit, Messe tem fruta. besoin de fruit. Para pôr tem fruta. Capable de fruit, Bom messe tá gente de Deus. besoin plein avec bon Dieu. Alabanza na Jesus. Amém, irmã. Lucas 3, Luc 13, versículo 6 até 9. verset 6 qui vient dans verset 9 là. Tem parábola Il y a une parabole de higuera estéril. de pied figue France. Qui Amém. pas capable de donner. Ele disse homem que tem palo de figo. Il dit qu'il y a un homme qui a un pied figue France. No versículo 6. Verset 6 là. Ela plantou dentro do conoco. Il planté dans le jardin. Li. E ele busca fruta na je e não tem nada. Là, il cherche fruit ou bien raisin, mais pas joindre rien. E ele disse cuidador de conoco. Eh bien, il dit gérant jardin. Hein? Mira, Regardez, para 3 anos acaba
Me tá busca fruta no palo aqui. Ça fait 3 ans depuis que je viens chercher dans pied fig France. E me não tá ganhando nada. Moi pas qu'à joindre rien. Cape. Couper-li. Cape. Couper-li non. Para que me ser caba com força de terra. Pour qui ça a besoin de prendre toute place ça dans terre? Alabanza Pour na que Messi- Senhor. Alabanza na Jesus. Louange à Dieu. Amém, Romana. Isso que significa Ça veut dire, que forja prome ainda de boa conversão. depuis la première année que vous converti, Tá bom de verde na fruta. c'est de voir pour porter fruit. Você tá pensando? Para 3 anos me tá vindo em busca fruta. Parce qu'elle dit, ça fait 3 ans depuis que je viens chercher fruit. Forja prome anos Depuis la première année, ele busca fruta. il vient chercher fruit. É também palo verde, Il a pied bois vert, pero sem fruta. mais sans fruit. Pero Deus tem paciência. Bon Dieu, patience. E 2 anos tá volver bem a trobe. Deuxième année, il retourne venir encore. Vem buscar fruta. Vient chercher fruit. É palo tá verde, Fruit un pied bois était vert, e tá em água, il joint de l'eau, pero não tem mais fruta. il pardonne. Ele 3 anos, vou me certo na fruta. Il dit 3 ans, ça a doué porter fruit. Ele busca, Il vient chercher, pero nada. mais rien. Ele para que para tem o que dar? Il dit, pour qui ça pied bois ça besoin arrêter? Amém? Deus está pensando as coisas comigo. Bon Dieu dit, même gens avec moi. Para que eu palo em flor quando eu dou na fruta? Pour qui ça qui est un pied fleuri et puis ça va pas fruit? Hã? Glória a Deus. Alguma irmã não tem isso comigo, aleluia. Alabança ao Senhor. Amém. Para que eu planto palo mango então na minha fruta? Pour qui ça va planter un pied mango et puis il pardonne? Alabança ao Senhor. Deus de cape. Bon Dieu dit, coupez-les non. Ele segue usa etera ei. Il continue à utiliser ça. E na contestação la que para Et puis il répond, il dit, faut quitter le maître. e há aqui ainda. Quitter le fait l'année ça. Teoro que coba ronde de e pone gordura. Moi pour le fouiller un trou, faire rond dans pied. E se é de uma fruta outro ano, Si l'autre année il donne, bom. ça bon. Mas se não, Mais s'il pardonne, cape. na coupé. Alabança na Senhor. Dá para pedir On cristiana parle des chrétiens yo, salvar sauvés de igreja, dans l'église, pero não dá uma mais fruta. qui pas porter fruit. Não dá ocupar stool mais. Yo occupé une chaise encore. Pastor, essa aqui está forte. Pasteur ça dit en pile. Mas forte está se boqueda. Puis il dit c'est si vous arrêtez Sem adultério. sans adultère, Sem sans fornicação. fornication, Sem da criminal. sans qu'il n'y ait pas criminel, Pero não dá uma fruta. mais parce qu'on pardonne. Aí, mestre, me sei Ah, não. lui-même il dit là, Está verde. il dit il fait, Está bonita. il belle, Pero não tem fruta. mais il pardonne. Cape. Coupez-les, De não chance mais. bah il y a une chance encore. Chance mais. Il y a une chance encore. Tá dando gordura. La fait, la mettre Tá fumier, dando simang de oração. on semaine de prière. Ainda bem tampouco. Il n'est pas même fini même. Tá dando vigília. Ils ont fait des nuits. Gerosoro da casa. Minuit l'aller. Gerosoro da casa. Minuit il y a la caille. Amém. Amen. Tá dando 3 dias de Voilà, ayuno. 3 jours jeunes. Ainda toma liberta Il n'est pouco. pas même demandé liberté même. Cape. Coupez-le non. Estas Il a trobeteras. empêché terre. Estas llenas tu por Il nada. plein chaise pour que me Dios que va su pueblo está lleno. Bon Dieu dit il voulait pour peuple à plein. Lleno de Dios. Plein à bon Dieu. Lleno de Espíritu Plein cet Santo. esprit à. Lleno de presencia de Dios. Plein à présent bon Dieu. Alabanza al Señor. Dios di, ayama, du no Bon ayama. Dieu dit bah il y a l'année encore. Mita kita era isbieunan. M'a retirer vieux racines yo. E mita buta mes. Et puis m'a mettre fumier. Mita buta terra preto. M'a mettre terre noire ou bien noire. Amém. Primeiro dia que o preto está positivo, amém. Première fois terre noire positive. Mita buta terra M'a preto. mettre terre noire. Sim, tu diz que o preto está negativo. On parle qui dit que Oveja noir negra négatif. é mal. Je dis mouton noir négatif. Pero bueno, Mais là, qu'on y a non. buta terra preto M'a mettre terre noire para donar pour vitamina. bali vitamine. Alors se outro anha e não dona fruta, Et puis si l'autre année il pardonne, cape n'a numa. coupé. Alabanza al Señor. Quando alaba al Señor. Glória a Deus. Na Efésios capítulo 5, 25. Dans Ephésiens chapitre 5 verset 25, Bíblia da vista nós. la Bible dit nous, Esposo não estima a sua esposa. Mas que Cristo também estima a igreja e a entregar seu pé. nous-mêmes Marie, c'est pour nous remettre madame nous, même Jean-Christ a te remet l'église là. Amém. Jesus estima a igreja. Jésus remet l'église là, Ela demonstra isso aqui. il démontrer ça. Ela entregar sua vida na gente. Il remettre la Pas ville et. dans lui pour lui-même. Amém. Então, se ele entregar sua vida a pé, Il dit remettre la ville pour lui, para santificar, pour le sanctifier.
Depois de a Et purificar, puis après, pour le purifier, para meio de lavamento de água com a palavra. par moyen de lavement de l'eau avec parole là, Ela derrama seu sangue para a il igreja. va sang pour Ela l'église. santifique. Il sanctifie, Ela purifique. il purifie, Ela labele. il lave. A palavra está lava boa alma. Parole là, lave non. A palavra purifica o interior. La parole là, il purifie en dedans. A palavra de Deus está limpiando. Parole bon Dieu Aleluia. nettoyer. Amém, irmã? Na 27 da bisa, 27 là, il dit, vai apresentar na sua mês pour le présenter dans lui-même. a igreja de toda sua glória, L'église a de toute gloire, sem mancha, sans tache, nem ploi, sans pli, nem nada parecido. sans aucun mélange. Mas para a porta santo e sem culpa. Mais pour le saint, sans aucun faute. Deus não tem busca uma igreja frio. Bon Dieu va venir chercher l'église frette. Deus tem busca cristão low. Bon Dieu va venir chercher un chrétien tiède. Então busca uma igreja La venir chercher l'église cheia de glória, plein à gloire, sem mancha, sans tache, sem ploi, sans pli, sem nada sans parecido. aucun mélange. Uma igreja santa, Yon l'église saint, sem culpa. sans faute. Quando por lavar Senhor. Amém, irmã? Tá pensei, Ça c'est peut-être ça. nós precisamos llenar nós de Deus. Nous sommes pleins avec bon Dieu. Alabança a Jesus. Nós precisamos llenar nós mesmos de sua Nous presença. sommes pleins à présence. Mas você busca Deus sua Nous devons presença. chercher présence bon Dieu. Mas você adorar Nous Senhor. devons adorer le Seigneur. Quando adorar Nous Senhor, devons adorer le Seigneur. vem para 1 Coríntios 10:4. Dans 1 Corinthiens 14. Alabança na Jesus. 1 Coríntios 4, versículo 2. 1 Corinthiens 14, verset 2. A palavra de Deus está avisando nós. Parole bon Dieu dit non. Pastor, assunto da papia de lenga, não está papia coende, senão que Deus, pastor, ninguém rende, não está compreender, mas tem espírito da papia mistério não. Il dit verset 2. Moun qui parle langage, c'est avec bon Dieu, il a parlé. Il n'a pas parlé avec moun. Personne ne va comprendre. Yo. Avec pouvoir cet esprit, il dit une bonne vérité qui était cachée. Deus é nosso instrumento Bon Dieu, il comprend un instrument para nós ir a nós mesmos. pour nous plaindre nous-mêmes. Da papia de lenga. Parler en langage. Amém. E para o papia de lenga, Et pour parler en langage, vamos estar bautizar com o Espírito Santo. vous devez baptiser avec Saint-Esprit. Mas você busca bautismo com o Espírito Vous Santo. devez chercher le baptême du Saint-Esprit. É para tur, C'est pour tout le monde. para tur rende. Pour tout le monde. Riba dia de Pentecostes, Dans le jour de la Pentecôte, tur a receber. tout est recevoir. É deve ser não. Il dit là, Quando está papia de lenga, là qu'on a parlé en langage, ele ainda compreende. le monde ne pas comprendre. Mas tem espírito, Mais en esprit, não está papia mistério não. on a parlé mystère. Esse man de oração, Semaine de prière là, está para um bom momento. c'était un bon moment Para papia lenga, pour parler langage. alabança na Senhor. Não, romana. Oui ou non? Glória a Jesus. Mas estamos a bautizar, Vous savez que c'est le baptême. dona liberdade de lenga na. By langage, liberté. Glória na Senhor. Para llenar bom mês. Pour plein tête. Para llenar ambiente. Pour plein ambiance là. Para receber a presença de Pour Deus. descendre en bas ici à la présence de bon Dieu. Tiene tem lenga não. Il y a des gens qui ont langage. Solamente señal que não a receber bautismo. Seulement signe qui recevoir baptême. Pero Deus não donava como instrumento. Mais bon Dieu pas autant qu'un instrument. Para llenar bom mês de Pour Deus. plein tête avec bon Dieu. Papiando lenga. Parler langage. É oração de espírito. Prier en esprit. Papiando lenga. Parler langage. É oração de mais perfeito que existe. C'est une prière qui peut pas faire qui existe. Alabança na Senhor. Amém, irmã? Amen. E nós estamos na liberdade do Espírito Santo. Nous avons la liberté dans cet esprit. É só que bautizar lenga não se desarrollar demos a vida. Le monde qui baptise, il a besoin de développer dans la Mas vie. é papia com mais frequência. Vous besoin parler ça avec plus fréquence. É mais Il sali. doit sortir. Alabança na Senhor. O que está passando? Qui ça qui a passé? Alabança na Jesus. Vamos querer de 5 minutos papiando lenga. Vous avez prêté 15 minutes parler langage. Vamos querer meia hora papiando Vous lenga. avez prêté demi de temps parler langage. Vamos querer inteira hora papiando Vous lenga. avez passé une heure de temps parler langage. Alabança na Senhor. Se você de acordo com amém? Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. E assim é Et também. puis c'est comme ça tout. Assim é Et também. puis faites tout. Glorificar o Senhor. Você tem anos que você bautizar com o Espírito Vous Santo. avez pile année puis que vous baptisez cet esprit. E mas você vai desarrollar de boa Vous vida. devez développer dans la vie. Ora eu começar a papia. Là qui ont petit monde commence à parler. Tata. Tata, Mama. mama, Tata com mama. tata com mama, Tata com mama estima. tata com maman remé. Tiki-tiki te começar a papia. Ou não? Vous avez commencé à parler. Vai receber bautismo com o Espírito Santo. Vous recevez le baptême de cet esprit. Se comanda aqui. Se comanda aqui. C'est comment ça?
Botungu desarrollar lenga na. Vous besoin développer langue yo. Dandu desarrollar. Vous besoin développer. Botungu buscar Dios. Vous besoin chercher bon Dieu. Espírito Santo renovar isso L'Esprit aqui bon na. Dieu renouveler ça. Boa lenga nang diferente. Pour langage différent. Lenga nang novo. Langage neuf. Botungu desarrollar Vous nang. besoin développer No yo. anular nang com mente. C'est pas annuler avec une mémoire. Buscar Dios. Chercher bon Dieu. La sua presença descender bo vida. Depois descendre sur. E llena bo mes em Et espírito. plein Aleluia. en esprit. Bo mes llena bo mes. Vous êtes Aleluia. plein tête. Deus está demandando llenura. Vous demandez Está dimension. nabo instrumento para llenar bo mes. La barre dimension pour plein tête avec. Quando falava Senhor, a seu nome é glória. No versículo 4 da Bíblia de 1 Coríntios 4, En Corinthiens 14, verset 4 dit, é segunda papia de lenga ta edificar su mes. moun ka parle langage, c'est confiance parle assez la bay force. Na versículo 5 da Bíblia, Verset 5 là dit, a worme de desejar que você tur tava ta papia de lenga. moi d'accord pour nous tout parler langage. Amém. Pablo avisando na igreja. Paul a dit l'église là. Mas você tur papia de Pour nous lenga. tout parler langage. E lenga não dá power. Langage c'est pour kounya. Deve temporada de C'est graça. temporaire grâce. Alabança na Senhor. E tem igreja descartar isso Et puis aqui. il y a l'église qui rejette ça. Tem igreja descartar bautismo com o Espírito Santo. Il y a l'église qui rejette baptême de cet esprit. Não dá bisa não tapé apóstolo solamente. Il dit c'était pour seulement apôtre. yo. Pero Marcos 16 está bisa nós. Mais Marc 16 dit non. Turco querer. Tout le monde qui croit, Lo papia il lenga. va parler langage. É da bisa tur Il apóstolo. va dire tout apôtre. yo. Sa turco Et querer. tout le monde qui croit, Lo papia il lenga. va parler langage. Alabança na Senhor. E isso vai à igreja. Et si on est dans l'église, Quando não está querendo papia si on ne lenga. pas parler langage, Não que vai papia, não que stop de papia si lenga. on veut suspendre nous parler langage, Sali foi genando. sorti dans mi-temps. yo. Sali corre. Sorti pour courir. Alabança ao Senhor. Maneiro manjiji abre la tabisa. Tant que vous frère Didier Abila dit, Se nas copo foi igreja. si on shoote dans l'église, là, Passou para papia lenga. parce qu'on parle langage, Ora boca é fo. là que vous sortez dehors, Segui papia lenga pero vai lá continuez à parler canal. langage, et puis allez quitter. yo. Amém, Romanang. Então arma tremendo que Deus está dando a nós. C'est un gros âme, bon Dieu, ban nous. E que o diabo quer paguer. Que le diable a voulu éteindre. Não, Romana. Non, frère. Enta compreender o nosso papia Il ne lenga. pas comprendre la parler langage. Mistério nosso papia com Deus. Mystère, parler à bon Dieu. Nosso papia com Deus e em sata kiko. On a parlé avec bon Dieu, il ne pas contre qui ça. Em Il sa que está ne pas passando. contre ça qui a passé. Alabança na Senhor. E está contra de Et Deus. puis il compte ça. Não sente medo. Nous n'avons pas besoin, Se nous-mêmes nous Deus faire. está dando bom, Si bon Dieu nous même, nada outro não pode sair. personne n'a pas capable de sortir. Com lenga de Espírito Santo. Avec le Aleluia. langage de cet esprit. Assim é com liberdade. Fais ça avec liberté. Você pode dedicar inteiro uma oração de lenga. Vous pouvez dédier toute prière là dans le langage. E você llena bom mês. Et puis vous plein tête. Não tem oração mais preciosa, mais melhor. Pas gagner une prière qui est plus précieuse, plus belle, Que a oração de que lenga. les qui va prier en langage. Amém, Romanang. E Pablo te bisa. Et puis Paul dit, Le decepção turpa pia lenga. moi je veux que pour moi plutôt tout le monde parle langage. Alabança na Jesus. De 1 Coríntios 4, versículo 14. Dans 1 Corinthiens 14, verset 14, Ele diz, pastor, se minha oração de lenga, meu espírito a oração. il dit, les la prière dans le langage, c'est bon ange moi, c'est bon ange moi, l'esprit moi qui travaille. Mas meu compreendimento não está participar. Mais bon comprendre moi pas participer. Pastor, tá meu espírito. Parce que c'est l'esprit moi. Tá único meu Espírito Santo. Ce qui est uni avec cet esprit là. Então usa mi cuida vocal não. Et puis il utilise gauche moi là Passa com lenga. pour mettre un langage O dehors. lenga Il y a un celestial. langage céleste. O lenga Il y a un angelical. langage angélical. Bota papiele. Ou à parler lui. Bota sentir o da higiene bom mês. Ou sentir qu'il y a plein tête. Bota sentir poder de Ou Deus. sentir pouvoir bon Dieu. Como acaba sentir candela de Deus sobre a vida. Dès que vous sentez de fait bon Dieu sur la Bom vie. mestre de bautismo com o Espírito Ou Santo. besoin de baptême avec cet esprit là. Bom mestre de llenura. Ou besoin de dimension ça. Ora essa oração de idioma normal. Là que va faire une prière dans un langage normal, Que também tá precioso. qui est tout les précieux, Pero tem minha palavra por cabo lagabo. mais qui va faire parole va finir quitter. Que começa a orar pé. Qui ça encore prier pour lui? Aleluia. Pero de lenga não. Mais dans le langage là non. Segura seguir vai. Continue à aller. Segura seguir vai. Continue à aller. Segura seguir vai. Continue à aller. Então se não te bautizar. Et puis vous savez qui baptiser? Estamos sem dever. C'est devoir non. De papel lenga. Parler langage. Amém. Que contou? Lo minha oração com o espírito, e lo minha oração com minha mente também, lo me canta com o espírito, e lo me canta com minha mente também. Qui ça me pral faire collier a? Moi pral la prière avec bon ange moi, mais moi pral la prière avec l'esprit moi tout. Moi pral chanter avec bon ange moi, mais moi pral chanter avec l'esprit moi tout. Amém, Romanang.
Ora papia lenga. Là, on va parler langage. Bom tô usando bomente. On va utiliser l'idéo. Bopo papia On va lenga parler langage. e alabaco Et bomente. puis louer avec l'idéo. Bopo papia On va lenga parler langage. e de momente. Dans mémoire. Unção de Deus descender. Fonction bon Dieu a descendre. O papia no lenga não. Para parler langage, Não on está compreendendo, pas comprendre, pero com momente. mais avec mémoire. Deus llena. Bon Dieu plein. Deus bautizar. Bon Dieu baptisé. Deus me está adorado. Bon Dieu va pas adorer. Me está On glorificado. va glorifier. Pastor lenga não. Parce que langage, Não está vindo já aqui. yo pas sorti là. Está vindo já aqui. Mais yo sorti là. Alabanza ao Senhor. E alabanza Loué. está vindo já aqui. Le chant est sorti ici là. Bendito seja Deus. Béni soit le nom de Dieu. Deus pode dar mais poder na oração ainda. Capable bailler plus pouvoir dans prière ça. Do versículo 18, Pablo está avisa. Paul dit dans verset 18 Me dá là. agradecido Deus que me dá papia de lenga mais que vosotros. Gloria a Des Dieu. 4:18, para que la 3. Amen. Il dit, moi dis bon Dieu merci, dès que moi parler langage, passez nous toutes. E por último, a noite, irmão, Il voulait dire à frère Samuel. 1 Coríntios 4:39. En Corinthiens 14 verset 39. Pablo ha dado uma ordem, estrutura da igreja de Coríntio. Paul te ba yon l'ordre, yon structure dans l'église Corinthe. E tenta mal interpretar, Et puis il y a des gens qui pas bien interpréter ça. que não pode papia lenga da Il igreja. pas doit parler langage dans l'église. Se está predicando, Si il a na prêché noite. à soya, Amém. E vou começar a papia lenga. il peut commencer à parler langage. De caso aquilo me la que a igreja machaqueta e lá. Dans le cas ça, on va quitter parce que l'église là, elle sombre, il va louer. Pero se me está predicando, Mais si m'a prêché là, então vou começar. il peut commencer là, Vou dar mensagem. ou à empêcher le message là. Babo boss Pour descendre voir e seguir papia lenga. et puis continuer à parler langage. Alabança na Senhor. Amém. Porque me está predicando Il va dans ma prêcher. e de repente o irmão começa a papia lenga dura e banda Et nan. puis, si on attend, on commence à parler langage bien fort là, yo. Oi nanan. Yon l'autre bord ici. E maneira que tem, pode ter que me está Et papiando. puis, c'est là, il voulait tendre, mais pas qu'à ça m'a dit, Tá desordem. c'est un désordre. Tá babo boss. Descendre voir, Bora seguir papia ele. mais on continue à parler ça. Pero na bossa bom. Maintenant, on voit très bas. Portava da sina oração para mensagem. Peut-être qu'on va prier pour le message là. Para Deus glorificar. Pour bon Dieu glorifier. Para Deus sana, para Pour nós bon Dieu guérir ou pas connaître. A hoje dias que vai começar a papia lenga. Quand il y a 6 bords, ça commence à parler langage. Dias que não começa a papia lenga. 10 bords ici, à même genre. Dias que não começa a papia lenga. 10 derrière à parler langage. A mim tu estou aí papia. Moi, même besoin de suspendre E parler. começar a adorar junto com Et puis, commencer à adorer ensemble avec eux. Amém, irmão. Você serviço está de Deus. Parce que service, ça c'est pour bon Dieu. Me tem terminar a noite. On va le terminer à soir. Depois em Coríntios 4:39. Dans 1 Corinthiens 14, verset 39. E ora Pablo aduna exortação aqui. Là que Paul te bat exhortation ça, Tiende a vendia. il y a moun journée jodi a. Da visto que Pablo bisa não papia lenga da igreja. Yo dit Paul dit comme ça, ou pas de parler langage dans l'église. Em 1 Coríntios 4:39. Em Pablo Corin- está finalizar o capítulo bisando. Et Paul finalise chapitre là dit, PC mi rumanan comme ça frère mio, anelar para profetizar e não proibir para papia de lenga. avant toute bagaille, c'est pour nous chercher don pour nous ka bay message qui sorti dans bon Dieu. Amém, rumana. E alabanza Louange là, da yenabo de Deus. il y a plein avec bon Dieu. Na noite, T'as quoi soya? inteiro serviço. Tout service là, O por bisa sequer 3 glória a Deus. tu capable dire même toi gloire à Dieu. Amém. Muda time 1 hora, 3 dia, tá cada 5 minutos. Glória a Deus. Ou installer yon lait là, ou dit gloire à Dieu pendant 3 fois. Glória a Deus. Gloire à Dieu E glória a Deus. et gloire à Dieu. Ou não, irmã? Amen. Ou está cansada? Ou bien on fatigué. Diga glória a Deus então. Eh bien, dis gloire à Dieu. O pode alabar Senhor. Tu es capable de louer le Seigneur. Amém, irmã. Dor de alabar Deus. Parce que on va pas louer bon Dieu. Bota llena bom mês de Deus. On va pleter tout même avec bon Dieu. Alabanza Jesus. Se me bisa, Simon dit, Aquilino, 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 Aquilino. Aquilino. Dar um momento, ele precisa 3 dias, amém. Vai. Ele está sumando. Va on la plever maintenant là. Ele está chamando. La prele moi. Alabanza Jesus. Se me diz Aquilino, Si me continue Aquilino, ele está lá para la plever camper. Kiko pastor. Qui ça pasteur? Amém. Amen. Essa glória a Jesus. Gloire à Jésus. Jesus. Jésus. Aleluia Jesus. Alléluia Jésus. Cristo está viva. Jésus vivant. Cristo está reina. Jésus régnier. Dá nome de glória. Non, c'est la gloire. Está adorado Jesus. Adorez au Jésus. Alabanza ao Senhor. Louange au Seigneur. Você chama Cristo Jesus cerca Ou bom. après les Jésus Você vivant. chama sua presença. Après les présences. Você chama sua unção. Après les onctions. Até você está chamando. Il dit ma prele. Está gritando. La prele. Bartimeu disse Jesus de David. Jésus petit David. Tem misericórdia de Fais mim. pitié pour moi. Jesus de David. Jésus petit David là. Não passa vai. Papa c'est mal. Jesus de Jésus David. petit David Tem là. misericórdia de Fais mim. pitié pour moi. Mas assim, alaba Senhor. Besoin apprendre louer le Adorar Seigneur. Senhor. Louer le Seigneur. Está llenado. La plein. Está llenado de La sua plein. presença. A presença. A nossa de parabéns. Aleluia. Aleluia.
Nada para alabar Señor, Levez alabanza al camper louer le Señor. Seigneur. Gloria a Dios. Gloire à Jésus. Gloria al Señor. Gloire à Dieu, alléluia. Llena bom mês de Plein tête Dios. avec bon Dieu. Papa no queda, Pour aleluya. pas arrêter. Bendito sea el Señor. Da Dios su deseo C'est désir bon Dieu. para su iglesia también. Pour l'église capable plein. Para su yunan también. Pour petit Dieu plein. Para su yunan por iba fruta, Pour petit Dieu aleluya. capable porter fruit. Da Dios su deseo C'est désir bon Dieu. de llenar Pour noche. le remplir à soir. Y so man alabar Señor, Et venons en aleluya. l'air commencer à louer le Y Seigneur. Dios llenaba de noche, Bon Dieu aleluya. remplir à soir. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como aroma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Y su mano al aire adorar Señor de noche, aleluya. Alabe, agradecer. Agradecer, alabanza a Jesús, aleluya. Oh, alabanza al Señor, bota grande, bota maravilloso Dios. Oh, está adorado, Señor. Expresamos deseo a Dios de que está lleno. Dice el Señor, me que está lleno, Dios. Quita lo cual te impedido, Dios mío, sobre obra de mi vida. A la noche me te entrega a mí, Señor, completamente, oh Dios. Papi como Dios, papi como Dios. Papi como Dios a la noche, alabé, alabé, adoré. Oh, alabanza a Jesús, aleluya. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti.
Nos adoramos, Señor. Nos adoramos, Dios mío, Tata. Vos estás grande y maravilloso, Dios. Nos amamos danke por obra grande que va así. Ribe cruz de Calvario, oh Dios. Camina va a entregar mundo, por único yo, Señor. Lo más valioso que para ti. Jesús danke. Siendo Dios, va a tu cosa atrás. Va bien aquí en la tierra, va viva aquí en la tierra y va a morir muerto de cruz. Muerto cruel. Va a dar sangre de cruz de Calvario. Para nos por ahí a vida. Para nos vivir en victoria. Para nos vivir gente, vos, Señor. Talvez essa noite nós está adorando, nós está glorificando, Deus. Nós te pedimos santificar, para purificar o pueblo, para limpiar o pueblo, Deus mío, Jehová. Tata en nombre de Jesús, me está adorando, Dios. Me está adorando, Jehová, la gloria, aleluya. Me está adorando, danke na voz sangre, la que fluye de noche, la que sangre fluye de noche, aleluya, la voz que va y sea. Oh Dios, purificamos iglesia, purificamos pueblo, Dios mío. Alabanza al Señor. Gracias, Señor, gracias, mi Rey. Gracias, mi Dios. Gracias, Jehová, aleluya. Nós celebrar Santa Cena a noite, aleluya. Que tem poder místico de cerimônia aqui. Nós estamos com Jesus, em espírito, aleluia. Talvez nós vamos participar indignamente nessa cena do Senhor. Se você não vive estreito para Deus, se você não está fora de picar, aleluia, você não pode participar nessa Santa Cena. Talvez você tenha enviado a minha romana da cura para Santa Cena, não está bem igreja, aleluia. Mas nós vamos ter bem. Nós devemos servir aqui, Deus está llenando nós, Deus está purificando, Deus está limpa, a sua unção está presente. E Deus hace que cada vez que você vem junto, assim Ele recordando, mi morto, recordando como está vindo dia, vem buscar mi pueblo. Alabança na Senhor. Talvez me queira pedir, tu não que não está participando na Santa Cena, tu não que não está bautizado em água, tu não que não está membro da plena comunhão ou membro probante, tu não que não conversar com a mim para poder participar. Me pedirán cinta de noche, alabanza a Jesús. Por eso en esta noche pido a todos aquellos que no son bautizados en agua, que no son miembros en plena comunión y tampoco miembros probantes, y tampoco han hablado conmigo para poder participar, les pido que pueden sentarse en esta noche, aleluya. Alabanza a Jesús, alabanza al Señor para siempre. Cristo vive. A palavra de Deus também diz: o Cristo Jesus, por la reunir com seus discípulos, ele tomou pão, ele deu danke pe, e pão que está simbolizar a culpa de Cristo, que vai molir para nós na cruz de Calvário. E depois nós vamos a norte axi, para e pão que está simbolizar a culpa de Cristo e deu Deus danke pe aqui. Tata Santo, nós agradecemos que Jeová ao noite mirei um biaga mais para pão que para celestial. Oh Jesus de Nazaré, danke um biaga mais, danke Tata Santo. E pão que Deus que está simbolizando o corpo, Padre, o corpo que o maltratar e a cruz de Calvário, Tata Santo. Danke me para maltrato na aqui para Santo. Danke mirei, danke para celestial Deus de la glória. Glorifica o Padre Santo em nome de Jesus, meu Deus. Amém e amém. E de mesma maneira, ela coe copa depois que não acaba de comer, bisando. E copa aqui com a guardo drama para bolso, da aliança novo de mi sangue. Que nós vamos apolinar Polanco, para ora, para coe juice drive, que simbolizar o sangue de Jesucristo. Padre Santo, Padre bueno, bendito eres, Señor. Señor, en este momento, Padre Santo, este jugo de uva, Padre Santo,
Oh Señor, Padre Santo, Padre bueno. Señor, que lo estamos poniendo como tu sangre, Padre mío. Oh Señor, aquella sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, Padre Santo. Señor, y por eso te damos gracias, Padre. Por eso te damos gracias en este momento, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. Nós vamos repartir essa aqui rumanda para Mei. Rumanda Bini. E vai no lugar de Pafo. Não vai back de Padem. Para não dar contra o Rumang e baixa é justo. Amém. Nós vamos Jaquinang e vai no lugar de Pafo. Alabança a Jesus. Por parte de pan y justo de hoy. Yo quiero más de ti. Habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. La que nos sigue adorar, Señor, ave noche, Quebranta aleluya. mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Alabanza a Jesús. La nossa sepangula simboliza a culpa de Cristo. Meu irmão, é culpa de Cristo. Jesus a entregar sua culpa para nós. De Getsemane, aleluia. Ela pediu a Deus para não baixar caminho da ei. Para só mira, tu desvei para que ela arriba sua lomba. Sua lomba guardo abrir completamente. Sua mão guardo traspassar. Sua pia guardo traspassar. Na clave com corona e sua pia. Sua culpa guardo molir be cruz e calvário. Ela soportou para só lastimar, lastima, ame, aleluia. Aleluia, Rabasaka Baisaya. E Rabakima Baisika Baisaya. Rabakaya. Ela guarda molia e arriba cruz de Calvário. Me primo para participar no pango da simbolizar a culpa de Cristo. Oh, alabanza na Senhor, aleluia. Oh, maneira bacau e pangasina Jesus, eu guardo molia, aleluia. Ay, Padre Santo, bendito tú eres, Señor. Ela sente dolor, aleluia. Ay, gloria a Dios. É para me biar com a maneira suei pela sente dolor, su carne abre na sangue, aleluia. Nari dos way pe pora mana yama angalang pa stop ke saki para la soporte. Rabasea. Rabaki mai swika mai sea. Danki Senhor. Danki baba curva como entrega pa mi tata. Pa me donava maior serviço, Deus meu, ramai seca mai saia. Urabakima mais suica bebê saia. Carungo come paqui, aleluia. De maneira não está tão amor no deserto, mas estamos participando de paqui, lo vivo para sempre, aleluia. Urabakima mais suera bakama saia. Oh, se não come mi carne, bebe mi sangue, mas in parte come rebe seca mais saia. Uramakama suarabakai sabakiba. Oh, alabanza al Señor. Nos passa giusto e droga figura simbolizar sangue de Jesucristo. Sangue poderoso. Sangue que te limpia, aleluia. E caso il costo para purificarsi con lei con sangue, aleluia. E se veramente di sangue non ti remissione di peccato. E sangue mi sarà guardato male, alleluia. E sangue innocente mi sarà cuore. E sangue innocente mi sarà guardato male, alleluia. Ora basta toccava in seia. Urra vacchia. Unico sangue che ti limpia. Unico sangue che ti purifica. Ora basta. La nostra partecipare sangue del giusto drive che ti simbolizza il sangue poderoso di Gesù Cristo, alleluia.
Thank you, Jesús, aleluya. Thank you, Jesús, aleluya. Thank you, Jesús. No hay por qué vivir en pecado, porque la sangre de Cristo rompe todo vicio. La sangre de Cristo rompe toda cadena. La sangre de Cristo limpia rabaquea. Urabasaba que vais. Hay poder en la sangre de Jesús, aleluya. Hay poder en la sangre, adora. Exhalas esa sangre, aleluya. Él derramó su sangre para usted. Él derramó su sangre para salvarle. Él derramó su sangre para limpiar, para romper toda la cadena. Ay, adora a Cristo por la obra que hizo en la cruz. En la cruz hubo sangre. En la cruz no hubo derrota. En la cruz hubo victoria, victoria. Oh, aleluya. Cortinasker rabasea. E cortinasker drenta. Rabashaka baisaya. Ora los santos para adorar, Señor, aleluya. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma por tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Como aroma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Oh Señor, nos adoramos de noche, tata. Thank you, Dios, thank you, Señor. Nosotros palabra agradecimos, tata santo. De obra grande que vas a hacer para nosotros, Dios mío, Jehová. Thank you, Señor, thank you, Dios. Thank you, Señor, tú le thank you de noche. Ya me thank you por su sangre, iglesia. Thank you, Señor, thank you, Jehová. Oh, thank you, Señor, dale gracias, dale gracias. Gracias por la salvación tan grande. Es la salvación tan grande, 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 grande. Perdónanos, Dios mío, Jehová. Oh, alabanza al Señor, adora al Señor. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente
Gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Santo y maravilloso eres. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Mis hermanos se pueden sentar un momento para dar el orden de servicio de esta semana. Y primeramente que dar el orden de servicio, tenemos el programa para la persona que no tienen el programa para el año aquí, para que estén activos de las actividades y todo lo que tenemos. ¿Quién no tienen en programa aquí? Pueden levantar su mano. El hermano Miguel, un Giel, por favor. El hermano Miguel solamente.